Awan mo't ore may saan nag-like iti impose mo a picture mo dito beach. Uray awan. Tinapatag na i-post kon. Kan amok ang nakita day tandag iti kukumarita. Anya? Kahit mo sawan. Imay ka lang nag-beach tap na adama i-post mo iti Facebook. Ay saan matakas ta kumari? Oh, nya saan? Iso lang arudan ti turong ti saritaan. Kan turong ti saritam. Kitwanan no iso ti pan nakaawat mo. Naan. Napangkay magam ka nung nag-beach, ngam di ka mala nagpakadamay. Ay nabambanugak lakay. Kayat ko ti agina na. Na. No adapay lapungtot mo kanyak. Mabalin ka de. Damdaman tulatan. Anya? Kasangsangpat ko pay lang ng ung tanak. Nangalami ti kwarta kay naramat yung nag-beach. Sungbat! Pa-beach ka. Ngam da ito'y anak mo, pinanawam dito'y balay. Awan si Dain na. Anya ka matay? Ala huston kunakmat. Mangan kay kit din. Adain sangpet ko apasalubong para kada kayo. Anya, imutang ni Panyang kada kayaw? Wine, imutang iti 5,000. Nakunana ka sa pulan da kanong agasawa, iso ang namati akmait. Ngamilikwan! Ne! Nakita dyan ako yung post ni Panyang iti Facebook aladawan na nga dada iji bets. Anya? Iso ang madanaganak. Ang mga nusaan nga mo ni Gandaw ngay maimutang ni bakit na iti kwarta. Ay una yan ni Kumari Panyang. Imutang iti kwarta, tapno laang makapan iti beach. Ururayak nga rod nga umayagbayad nga mawamait. Iso naku na dyan nakaw. Ngay naklangin iji balay da. Kasayaatan day tang arami din nyo. Iti kasta, maamuan ti asawa na. Nasaya at nagsabat ta dito'y dalan, pare. Si Mangpot ka din, ni bakit mau? Uwin ko maray. Aday di balay. Nagmayat ti urok na. Nabambanog iti manungal daw nga ipapanday di beach. Kasta ka day? Ay, una yan. Ibagam to nga rod king kuana, ama pan nakanubayadan te kwarta nga inutang na kinitatain siyong. Nakuna na ngamin itay, nga ururayan na ni Kumari Panyang ama pan agbayad. Anya? Utang? Uwan, pare. Ala, makaamu kayo nga agsarita. Basta imbagak lakang kadya imbaga ni tata. Sige kumaray. Agyaman nga rod. Agpudno ka man si Kapanyang. Abay, imutang kay ti kwarta ka ni Tata Insyong. Wen kinsan lang ti sungbat. Wen no saan kunak nay. Nay. Wen lakay. Nakautang ka ni Tata Insyong iti 5,000. Anya? Kaya't mo sa wen. Iso ti inusar mo na pan nag-beach. Wen lakay. Awan lang arod amin dito'y balayan na aramid mo pa ilang tinapan nag-beach. Sakit inutang mo pa iti kwarta ngay naramat mo. Pakawanan naglagay. Ikariksa na napaulit. Napan ka lang nag-beach. Gaputa umuhapal ka kadagiti ko kumarem ang nag-beach. Hindi na palabas. Sana ya? Baka mo ka mangbayad iti kwarta ngay inutang mo. Di nakiramraman dita. Nawatam. Agasam, inulbudan pa jila kay ang nakautangam. Imbaga makasapulan ta ti kwarta. Ay, napanyang, dayta ko matibaliwam nga ugalim. Ti umapal iti tattaaw iti aglawlaw mo. Amom, saan mo't adakas ti umapal kahit? Nulakit, dayta agtrabaho ka. Tapno magatang kan maaramid mo ti kayat mo. Kan makapan ka iti lugar a kayat mo. Lakay. Imutang ka iti 5,000, ngem napan ka lang nag-beach. Nagragsak ka lang iti manungal daw. Ang imita, parikot mo no sa dino ti pangalami ti pagbayad mo. Ay, ikarik lagay. Mangsapulak iti trabaho. Tapno makabayad ak iti inutang ko. Saan ka nagtrabaho, Panyang? Ingkalangin kadagiti ko kumarim akaduam anapan nag-beach. Sigurado ang matulungan da ka. Anya? Makapahiblad ka tao. Nadyak la pagarupen nga inutang mo met gayam ti naramat tayo anang beach. Kumari. Ay na imbagam kumasigod jak imimayen.
Napantay lang nagragragsak ijay beach. Ngam awang magayam imbatim akanin dagiti agamam. Hoy! Ano ba yan? Numaminsan si ka Liklikam kumamot tayo umapapal. Ngamin, gapula iti apal mo ni Mary Rose anapan nag-beach. Nangaramid kamit iti wagas tapno makapan kamit iti beach. Ken adama i-post mo iti Facebook. Ay, Ay na, saan anasaya at dayta sister? Imutang ka tapno iparamag mo iti kaadwan anapan ka nag-beach. Ay na, si ka tinakababain. Nang runa kat dimanon ka ni Kumari Rose dagiti saum idikan kuana. Anya? Ay na, so apa nga asim sister. Liklikam ti umapapal. No umapal ka, agtrabaho ka. Sana kasta. Ano ba yan? Ay, lakay, tulungan na kumamot Ano diyak ka no mabayadan ti utang ko? Ibarangay na kano ni Tata Insyong. Hindi na saya atap, nagnakam ka. Ayos lang kan ka nga ipabarangay nak ni Tata Insyong. Gawain! Napay, anya ti amom, tulungan ka? Ha! Ultimo. Ay kayo no ibarangay na ka, aganos ka Dahil ka ngamin. Ay na. Sakit, impose mo pa lang ije Facebook, ti ipapanyo ije beach. Tapno lang ti kayat mo, kat maamuan ti kaadwan, ken gapo iti apal mo. Ay na, naamuandan nga utang tinaramat yun ang beach. Anya? Ay, awan nam namam kanyak panyang. Numakulong ka gapo iti dayta.
aglaba? Ay, un manang. Agmay-may sa ako mga aglaba dito'y ano, di kay may managlaba. May mayat nga minti may aglaba dito'y waig, tado ti danom. Mabiti agbanlaw. Ay, isabalik man ti saritan manang. Nagkuyog samat na manong Jonas kanila kay ko. Wen, nagkuyog damanan. Amo pa'y mamat dagi jadwa. Pasaraya damadamag dadayaan saan da palabsan. Siyak pa'y katimabay ni tikas zingar aramiden da. Ay saan matkit di adakes no nabagaan da. Ti dakes no saan da nabagaan ket mapanda. Da ita ti madi. Iso nga no awisan dak amapan iti dayaan. Jakon mapmapan. Tama nga no madamag lang nilakay ko. De, naluto mat akar ni dagito'y lakay. Nangalaam ka de, ay nawaw. Eh, nalipatam ka di ang nagkapuwak iti dayaan. Ha? Asino tinangtadkan ka, ta medyo adumat. Hanya pa ingay, no di jay para warasin na iti makan. Kaya't mo asawan, nagsubli-subli ka nga imawat. Una, ano ti para yawat iti makan. Ninikan ti may sa awatag. Nga mapanak iti lingad kat ikargak iti silupain. O, agsubliak manan iti sabali a para yawat kat umawatak manan. Ay nawawa. Kasanon no adda makasipot iti aramidam, di ka mabaen, ay nawaw. Oho, mabain kaya. Di ka mabain. Makandaytan. Ay sus, dumteng to ti aldaw a makasalaw ka iti mangdilaw iti kasta nga aramid mo. Oho, umapaldalaang. No kayat na di aramidan damait. Ay nawaw. Nadamag ko nga daman ng dayaan iti kabangibang apurok, manong. Mapantamanan. Kasaran manan. Kastama ti damag kaw. Adda ka no baka mapartay kan sabali pa iti babaw. Naggapo ka no iti sabali nga ili ti mga sawa. Hawayano ka naw. Ay, adong karod a karne ano kasta. Ay nawaw. Isong nga isa ganaan ta. Tadulakit iti karnay. No kayat mo. Masapa ta amapan iti pagpartyan. Kunwari tumulong tamay, manong. Ay, saan nga ta kababain? Sigurado nga da inong kan pulutan dagiti agluto. Mangalak iti adu asilay. Ikargak iti bulsak. Taimbagla pag sili tayong agpulutan. Mangalata iti sili ken silupin. Ay nawaw. Ay. Apay, nan ano day tapato mo tag ngirsi-ngirsi ka ang mga arikap. Ay, nangibulsa iti adu asili di napan kam nakidaya. Oh, nalipatak. Kat hindi nagtugawak. Ay nanapis iten. Ay nanaggasang tisilang ko. Ay Anya, imbag no din ay waras dita sa lang mo. Ay Pirbing Road. Sapay aksidente na suyatan iti danom. Imayos lang road ni so naggasang ay nao. Apay nga binanasuyatan iti danom. Napanak na kibiyang iti ayan dagiti nagpartay. Naidugmam dayta nakaawit iti danom alimabas iti likudak. Naisuyatan. Ay, nagawi na katadyak manduran tigasang na. Huhuhuhuy da. Kat, ni Henry akadwam. Ay na, napati pa ya. Tasaan pa ya, analpas anangan. Tawan pa mo't panangan. Kayat mo asawan agsubli ka pa'y. Ay, agsukatak. Ken padasak alanaan bareng maikat. Tigasang na. Ay na po. Ay na. Unay kat nga minan tila inyo amapan makidaya nga uray saan kayo anak kumbidar. Ay nalakay no saan kayo man anaawis iti dayan kat saan kayo amapmapan. Apay kumabakit. Dayaan nga rod. Apay kumadyak mapan. Kat, kasano no basit ti karnida iso asaan da nagbaga. Oray basit ti karnida ka galisto ka mo't tinatap no makaraman ka. Kasjay. Una yun lakay. Napuskol mat ti panagrup-rupam. Ay nanusan apuskulan ti rupa. Wana! Kakaiso na libre. Di ka kaagawaan. Makasarak kan tukit deti tao asaan a makapagpasensya. Ay, jaklaan mo na niya ti may bagada ken ka. Ay, nawaw. No nya ti bagada. Denggan ti may sa alapayag. Rumwar mo't iti bangir alapayag. Kasjay ah! Ay, saan ka amawatan lakay? Awan sama babain mo. Saan kayo man amapmapan iti dayaan lakay? Apayaya. Umapal ka. No kayat mo ti mapan, ingkamit. Awan ti mangiparit. Di mo ka dinangag ti berber ngas daken ka?
da kayo kan ni Henry? Ah, anya ti birbir ngas da, ay nawaw. Sika kanu ni Bing raw, ket ngilaw kanumat ni Henry. Da, tapay ko maabing raw kan ngilaw. Nga men lakay, no adda kanu maangot yu adayaan, mapan kayo nga oray saan kayo anabagaan. Oho! Umapalada kita, mangibagbaga. Ay saan nga apal lakay? Masurunda siguro di ta ugali yu adwa. Apay, nakaangot kayo manan, da kayo ang ilaw kan bingraw. Nay, apay nga uray si kakit adda kamot dito'y si kaalakay. No kayat mo ti makidaya, kayat mi mait. Saan kayo kadi ang makaramraman? Apay nga oray di da kayo nawis kahit dumardar ay kayo, Kasi ka, nabagaan ka kadimait ay nawaw. Siyempre atapaskan mi da ito'y nga kakadaraan. Paskon ka kakadaraan. Nay, anya ti kayat mo asawain, si kaalakay. Reunion mi da ito'y. Ado nga min ti apo mi adimin amaw gaputawan tinaangay a reunion iday. Huriyon yun maghanda ito'y apaskan. Ay, kunak no kasangay ay nawaw. Kaya't kung nga ibaga kada kayo adwa, saan anasaya at tiarami jaw? Ha? Ay, kunak no kasangay da ito'y tata? Saan? Gapo ta iparit kaw ti kadayaw. Ado ti sangay limay. Maysa ngayam amuda ti tunggal maysa. Ti pamilya na. Ti anak ken apo ko na. Ay, kasta ka di tata? Ha? Tapno di makuna kay kang kailatan iti karne. Amok aday tati makagapaw. No apay nga imay kayo nga
Awan, di nakmat pautangan ni tatang. Uray asino mo ta. Mabwisit at talaga iti kasta nga ugalim. No adda kwartam, di ka pa'y mapuutan. Awan kagaya man dito'y balay. Gayam, adda kan ijay sugalan. Uray kalamag na ijay tawa, tapnulaang saan ka makita. Ay na, saan ang makatulong day tapanagsannaay mo? Inka agdis kitar iti igatang iti feeds. Tano talagang awan, ilakok amin nun. Ay, bakit? Padasam nga tati mapan umutang pailang kanina nam iseng. Sigurado nga da kwarta na day jay. Anya! Huy, ibagam ta bayadak mutlaang apaman nga agsweldo ah. Ay na, maistresak at talaga kumare. Jak amo no anya ti aramidak. Ay na, kumare, no siya klatisi ka. Inig ka kung ti pagnakman na dayjay nga asawam. Adu ti paggastusan, nga maala na payla ang ti mapan makisugal. Day tangarod kumare. No bagaak sa bali ti sungbat na sika. Jak kayat adiswan ni Galdong. Tanurinugyak. Amangan no jak malapdan ti bagik gapu iti pungtot ko. Kahit kasano nga rod dagiti tarakan nyo ita, ila ko yaon. Saan kumare? Padasag payla ang amapan ijay ayan ni Nana Ising. Bareng adda mautang ko a kwartana. Aywan kumare, siguradong adu ti kwartana dayjay. Awan mo't sa bali a paggastusan na kahit. Bareng ako mare. Ala, panawan ka pa'y nga rod mare ha. Inakman ijay ayan ni Nana Ising. Bareng madanon ko ijay balay na. Anya, umutang ka iti kwarta, aya. Wan ko manana, kasapulan mi ngamin unay ita. Mano ay ate kasapulam, kan kanaw ti panagbayad yaw. Uray 5,000 lang ko manana, kan bayadan may kalpasan ti may sa abulan. Ay na, aya, balasan kaw. Amuyo maut, no niya ti kastak ngagpapautang. Ada interes na. Uwan nana, amok day ta. Basit lang mo, ti-interes na jay 5,000. Nuag bayad kayaw, ada patong na sa nga ribaw. Una na, agyaman ak unay. Adamat la paggatang min iti kanin ti baboy me. Ayawan ang yaman na. Basta siya, noan niya tinagsaritaan ta. Isaw, una na. Oh, aday ta. Adda na utang ko 5,000 kini Nana Ising. 1 month to pay day ta. Nalawag, Galdo? Wen ka day. Unay kan aya, ay nawaw. Unay kan aya nga. Ibagbagak laang tapno ammom. Tapno ammom. Noan niya ti aldaw ka ngagbayad. Wey, hindi ka madanagan. Sakti maka mo amang bayad iti inutang mo. Siguradum lang ang Galdo. Ala, inka gumatangan iti kanin ti baboy. Intun kon si kalaangan ipakan ko kadag iti buryas. Ah. Total konsumsyon ka mo lang. Na. Untatang, naimbaglaangan taadda na utang ko kin ni Nana Ising. Awan ngamin apulos tinabati a kwarta ni Galdo. Gaputa insugal na mo't amin. Ay, umaminsan. Ikam kami diti pagnakman na dahi di asawa. Awan na. Kaslasan nga pampanunot na di tao. Ay natatang, uray anya ti aramidak ken kuana. Talagan sakit di nga intulang nan ti kinamannugal na. No bagaak, pasig abaribar ti sungbat na. Ay, gapuday ta. Iti influence ti babarkada na Amin mo't kami nagagayim na kat sugador. No saan nga di peryaan ti ayanda. Iti palutan. Makapa-stress. Malala, alam mo ito idwari mo. Iso pa pagpalingkin. Di may bagbaga. Ganda inted ko Ang mga dipender tulatan. Untatang, ket agyaman ak unay. Huwag na nako. Agyaman ka ata na singpot ni katugangam. Inik kan nakapay iti kwarta. Wen nga rod mare, no awan day jay. Ay,
Jak amon no sa dino ti pangalaak iti igatang ko iti masapsapol mi. Kat kumusta nila kay Mau? Ay kat manugalat na amare. Anya pa'y ngay. Barang ano agawid pa'y dayjay inton madamdama. Panagsusweldo itakot. Panagsuswil daw. Panagsusugal mo. Ay nawen kumare. Kasta ti ugali da ngagbabarkada. Dwalaangan nga daw. Agbayad tan iti utang takin ni Nanay Ising. Un ka day. Ada na kasip ti pagbayad ko. Di ka madanagan, bakit? 6,000 na. 6,000 galdong. Pa, una yan ay. Naimbagak nga da pagbayad. Adda! Ibagbagak laeng, tanumaminsan, agin lilipat ka, tapno laeng makalusot ka. Unay ka na ya. Amo man nagswildo aki din na minsan nga aldaw. Iso nga da kwarta. 6,000 lang. Adda! Anya, ha? Naglastugan tawanan ba eh? Hello? Sino day toy? Hello, siyak daytoy, ni Nanam Iseng. Ipalagip ko lang, nga itangal daw, ti panagbabayad yo iti utang yaw. Ha? Ay, una na. Urayik laang asumang pati asawak. Umayak inton madamdama. Itulod ko ti bayad me. Oo, sigay, urayon ka, aya. Aping itakala ang agawid, Galdo. Ah, Sa dino tinapanam, ah, apay asaan ka anagawid idirabi eh. Napan ka manen nakisugal anya. ay, kwa, Yagmon tay innem aribo. Itulod ko ijay ayan ni Nana Iseng. Imawag itay. Ah. Agsingsingiran. Nakababain mat kan kwa na. Manung aldaw adilay ti bayad. ay, kwa, Oh, anya. awan maitid ko, bakit? Ayan na di ko nam anak kasip ti apagbayad ta. Naisugal mo manan. Wan, aklo na kanapan kami di sugalan ni Dirabe. Iswa, sana ka nagawid. Anya! Katanya nga ro dita ti pagbayad takin ni Nana Iseng. Kwa, Ana! Saan ako na makapagtapal kan kagaldaw? anay, nagsakitan, aya, anay. Pumano ka? Inka agdis kitar iti kwarta pagbayad ta! Di ka agaw awid! Aging gangawan maitad mo kanya! Kwa, mabit lang. Mga anak ko mabit, mabisinak. Sana ka ng rabi, Kit, jak pa namigat, Masik ako mamot kanya, kay nawaw. Ayawan bibiyang ko!
Nasayatan na lagip mo pa'y tinagawid, Pipita. Kung ano di ka nagawid, Anya, si kakit di mo itrumyaw. Narabyanak lang, kastante bagbagam. Laklakayan. na imbag kumamait no pagsayaatan tinapanam. No manis istorya, awanan, awan serbina. Ha! Anya, Ang kabanganain, imuna kami kani Andraw anangan, didakan na uray. ha? Anya, ayunay kayon nga gama. Imbat yandak pailaang itisidak no kastoy pailaang. Hay, namnamaak lakit din asidaak jay ubot ti manaw. Ngam sinimot yung gayam amin Tada ito'y lakaray kay natin batiyo kanya. Kay maganap mo at agrabrabi kamait. Di na kan imbatyan na, tatiam mo may, ang mga nunabsog ka iti istorya. Anya! Ay! Ayan! Mabagbagtit kan sana. Ay! Ay, nagkatawa ka mo tangag may maysa. Hoy! Shh! Ha? Mapukpukaw sa matilimbong ti panunot mabsika. Si Kamod, ang katkatawak lang may sa bagtita kaon. Ang mga nusikat yan dabagbagtit na. Na. Adalakat katawa. Kanya nga ron ta. Ibagam tapno agkatawa ta adwa ay nawaw. Katkatawa man ni Milyang. Agabrod ka na. Ijay ka no Bangladesh ti papanan na. Na. Anya ko mat nakakatkatawa nga eh. Maibagay ni Milyang ijay Bangladesh. Gaputa agro-pro pamait. Anabanglos. Ha! Anya, kasta tinakunan ni Manang Pipita kang ka, kumaray. Wen mare, ay na, jak lang aming kayat ang mapabainan ka. Iso nga inan anusak nga inuray anagawid, idirabi ay. Anya? Agasam, itar ti anagawid. Ado ti ibagbagana, ngumding-ding gaklaan. Winak laawin nga uray jakmet amu dagiti ibagbagana. Hay, sukit di ati napakla na chismusa. Ay na, sapay la kumata makasarak to dahi iti mang tibab itingiwat na. Maruwam. Kuma, bareng iso ti pagnakman na. Awan lat maaramid na iti biyag na. Isu aday ti agar aramid iti istorya ti aramidin na. Salbag day jay bakbakitan. Ay na, maistrisak Mildred. Ne, si kamot gayang bantog. Uy, maray. Gumatangak man iti soft drinks mo. Nagpara. Ikanak iti dwa. Sagay sa kami kani Ma'am Donna. Wan nga rod, mabit na ang. Ay, At ti soft drinks yun. thank you. Ay, huwag gaya. Ni Ma'am Donna, ti manager mi ti kumpanya. Kinadwak lang anapan ijayan ti may sa client me. Kasta ka de. Ay kat itugaw yu pa'y laang agpalamiis kayo pa'y tanay nagpudaw. Nawin mare. Ay, summer nga minan, iso akastoy. Ansay, ni bantog sama, yan napalabas ko itay. Ay, wan, iso manang. Jay adda inyang kas na ababae. Kasta. Ay na, amo nga tagay asawa na ijay abra. Nga adda sa balinan. Anya, nakita ngamin ka. Nakakapult jay babae ijay sikat ni bantaw. Iso nga amukaw nga adda something da. Ay naman ang si kakit di manager day jay ijay kumpanya pagpapaayan ni bantaw. Kan may sa, awan ti something kadakwada. Kasta, ay, sapay nagpintas jay babae. Ay, buntog nga rod ni bantog ano kasta. Anya? Rabiin, ngam awampay ni Nanang Mau, Andraw. Ay, sigurado.
Napan man nagbirok iti kachismis na, tatang. Nakaturog tanto man ay ninton makasangpait. Sapay disturbo iti panaturog. Tumanuktok. Dahil tangarod, tatang. Kanayon mo tayo nakastatyar aramidan ni nanang. Ay, ada na panunod ko anak ka. Anya nga tanong santa nga iluklukatan itiri daw into nagtuktok. Bareng iso ti pagnakman na. Ha? Anya, tatang. Wine, inton sumangpait. Santa ngagtagtagaray. Makamo no sa dino ti pakiturugan na. Ilokasyon at irigaw! Rumyaw! Bayam ngagtuktok-tok aging gat mauma. Andraw! Tatang. Lukatan yung tirigaw kunakbag! Makapungpungtot sa matan, tatang. Andraw! Bayam, uri ang pungtot. Awan maramidan na. Rumyaw! Basol na, tarabi mo ngaminan ang madismis iji chismisan. Bareng iso ti pagnakman na. Salbag kayo kit ding agama! Gapo kada kayaw, dandanidak inibos dagiti lamok idirabay, naturugak dito'y ruwar. Kano maturog kami kumani, di nanggagmi ti panagtok-tok mau. Anya, kayat mo asawan, nangagmaw ti panagtuktok kaw, ngam dinak inlokatan. Ha? Imbagam lang arudan anangagmaw, bawiyam manan tinalpas mo nga imbaga. Basol mo ah. Amo marabiin. No santino ti papapanam ngamin. Anya, Kag pakarabi ikan tumanin ah. Iti kasta. Mairwam ka nga iti ti pagturuga maon. Di tarwar. Uray man ibusen na ka tinagado alamok. Salbag ka ki di bakitan. Daitan tumatchismis ti amaw. anya. Da kamaw teramidakan kan.
garamid iti Facebook. Ha? Pangasim man tay suro na. Sana balay. Awan pa'y mo't ti gumatang. Anya? Sige nga rod manang. Iyag mo day ta cellphone na. May ka, umunag ka dito, itay suran ka. Ay na, agyang manak Mila. Kayak ko talaga asurwen no kasano ti ag Facebook. Anya, receive mo a text message, apaw. Lula? Scammer sa? Anya nga minaya, gilinaunday ta text na. Nga baka kano iti 5,000,000. Kahit sakbay amaala, awagak kano. Kaya nakuna na iti message na may sa kanong attorney. Anya, Kasano na nga baka kat awamit si Malsalyak. ay napaw, kagandad ka iti kakasta. Ita panawon kat adun tiwagas ti tao, tapno makakwartada. Kas iti dayta. Lula, nadakas to yung message kat jak ikan ka no? Ha? Adda nag-text kanya ka? Ay, basaak man. Kahit asino ngay day tamanang Lucia. Amangan kit di no adda ka text maun. Narigatan. Si Kamot Mila. Numero 1 ka a judgmental. Nay, amo na ti judgmental. Ha? Ay, Mila! Umasidag ka! Umay ka! Basaam day to eh. Ay, nanudyak ag kamali. Ibagbaga na nga baka kano iti 500,000. Anya? Ay na, kamaudyanan na. Ay, dayto yan ti sungbat dagiti kararag ka. Dayto yan ti ibabak ng kaw. Anya? Naku na iti text na nga isukano ni Atty. Romualdo. Isukano ti pangalaan iti kwarta na nga baka. Anya? Sigurado kay ti dayta. Kasano ko mga i-text na nga bakak no saan matapod no? Nag-text ita, naku na naanasken ka no aludak iti 300 pesos. Tapno awagan nak. Isuro na no kasano nga iproseso. Tapno maalak jay 500,000 nga baka. Ita apanawan, Lucia. Adon dagiti manglukluko ataw tapno makakwarta dalaang. Di nakman isuro si Karandi. Nalaingak ko naktumot. Ang Muktar Aramido. Anya? Ay, maalakla day 500,000 apangabak ko. Ultimum, uray 5 aduling awan maramanam. Naka. Ay na, nagpintas kamutan iti kastalangan manang Lucia. Papanam ngay. Mapanak ijay ilay. Mapan ko ipaw day 5,000 kin ni Atty. Romualdo. Iti kasta, maalak matan di 500,000 apangabak ko. Anya? Mala, labsan ka pa'y ha? Ay naman ang Lucia, mabitlaang. Pangaasim, dumngag ka kumaiti ibagak. Iskamar day ti bagbagam nga Atty. Romualdo. Di ka kumabasta mamati kadagiti bagbagana. Nga main, saan lang asika tinakaawat iti message akasta? May sangkamot. Imbes ko maatulungan naktap no maalak adagos ti kwarta. Kastapay lang matibagbagam. Amaw, agpada kayo iti panagpampanunot kin ni Rande. Anya? Ay namila, nalaingak ang Muktar Aramido. Ha, ti kunamkit de. Umapal ka lang ang kanya. Gaputadakkel agatad dyan nga bakak. Ay na, maalak la day jay. Dakdakkel to ti istor ko. Ngam day to nakabasbas si ti karga na nga istor mo. Anya? Ay na, awanan anana. Nalpasan nga impawit ni Manang Lucia di 5,000 igi nagpamarang aturnay. Anya, ay una yan. Nangalaan na ngay iti 5,000 nga impawit na. Ay na, tangdan na kano anak kiraap iti manungal daw. Dayta, tinako na ni Manong Randi itay may gimatang. Ayan yan. Dayta tirigat na kin ni Lucia. Di na kaya ti paisuro no maminsan. Paturayan na jay ugalin ang agin lalaing. Wingarod na na. Nagdamot lang nag-text iti apok. Iti kasla jay message na receive na.
Nga saan mi ngay kaskasaw. Gaputa mo may ngay scammer day jay. Imbagak mat day takan ko nga nana. Ngam siyak pa'y tinagbalin adakas. Ha? Umapalak ka nung amin ka. Ayun na yan ayan ni Lucia. Talaga di na kaya ti paisuro. No ay niya tiya muna. Isulatan. Tagin lalaing ka nga raw. Anya, tinutupan ni Lucia di scammer. Wan ka nung araw. Ay napaw. Ado ti mang laplapad kan kwa na. Ngamipilit na mo. Ay una yan ni Lucia. Sa bagay, sipod pa Di na kaya ti paisuraw. No niya ti muna isaw. Day ta nga road. Ngam sayang mat ay kwarta nga impawit na ije nagpamarang nga ator na. Apay saan nga ta bagbagaan nila kay na? Kanayon mat kano abagbagaan ni Randay. Ngam talaga natangkan tulo na. Payman, no masabat kuntaw, takasaritak man. Ewan man, barang sikat idenggan na.
Di pagadalan. Kasta ka di anak ko. Ay, sapay adda trabaho kinton bigat. Ay, mapan kayo Hindi kayo mapan agikap kutli magasot ti multa. Anya, maala, di ka madanagan. Kasaritak ni tatang mo no sumangpat. Isuti mapan agikap. Una na. Oh, nasaya at si mangpat kan. Katanya ngay, nangabak di ipanpanakkel mo amanok mo. Nangasim man. Uray talang. Di ngiwatan. Ang mga nod ada pumudot ti ulok. Ti ko namkit de naabak. Iso akasta tilangam anagawid. Palot pa more. Ijay kapaykit din nga umyan. Naa. Ay, wan gayam, inton bigat, si katimapan ijay pagadalan. Ingka makiikap. Kuna ni muklo alimagasot ti multa ti saan amapan. Sikati mapan. Ada na patag papanak intun bigat. Anya, ay unay kan lundog. Sa dino ti papanam, mapan kakadimanin makipalot. Ay no, po. Di ka kadagdanag. Bayadak di multa alimagasot. Anya! Day. Payakas la jak mo maranranaan ng lilundog dito'y balay. Yaw apaok. Kanayon nga awan, lolo. Ngamin, kanayon arumwar. Mapan iji palutan. Anya. Kanayon pa marabyan Kanayon masapa arumwar. Iso adiyo maranranaan. Ay, unayan, ayan, ilundog. Ay, talaga nga impamaysanan ti oras na iti sugalo no palot. Tay tangarod, lolo. Iso pa ti pag-apanda ka ni nanang. Kastaya, apaw. Un, lolo. Ay, payman. Maranak tuman da di alundog. Pagsasawa man. Amo mare, makaulukak man. Apay mare, ibagam tapno duwata nga agel. Ngamen, ibagbaga ka dagiti kakalugaran tayon. Akasla nila kay mo kan ni tumboy tagasawa. Ngamen, isuda ka na yung tagkuykuyog amapan makipalot. Anya? Wan mare, ay na, tunggal makitak ni Pari Lundog. Ni tumboy ka na yung tikadwana. Wang ngarod mare. Kaslagi manukin ti anak da. Ay, Wen mare, ngamin. Isula ang tinapatagkan ko na. Agasam, imbag pa'y dagijay manok na. Tamaigatangan na iti vitamin C. Ngam no da kami iti anak na ti agsakit. Ay na, di na kami pa'y maigatangan iti agas may. Apay, saan ka di pa asimang pet ni lundog? Ay natatang, saan pa'y? Rabiin to no sumangpet dayjay. Rabi asumangpet, masapan tumanen arumwar. Anya! No maminsan, ijay payan balay ni tumboy ti pagturugan na. Agawid tulaang dito'y balay iti kabigatan na. Anya! Ay unayan da di alundog. Ay, imayak ta kasaritak kumada di alundog. Palagi pa kumakait. Jak maranaan kahit. O may kayon tulangan inton bigat tatang. Masapa kayo. Sigurado ang madanon nyo dito'y balay. Nasaya at mata na panunot mo pa'y laang tinagawid, lundog. Si kamot bakit? Apay adi ka pa'y naturog ijay ayan ni tumboy. Wano alaam laangan amin nga usar mo dito'y balay. Ijay kan nga agnaed. Uray di kan agaw awid dito'y balay. Ijay kan, alaam amin nun dagiti manok mo. Anya? Agawid ka laang no kay kayat mo. Nasaysaya at laangan no pumanaw ka. Naa. Ha? Makauma ka? Ala, pumanaw kan! Oh, anya day taimot mo. Si Daan? Saan? Mais da ito yung vitamin C para iti manok ko. Anya? Ay, bakit? Pasensya ka na. Sana nangabak ti manok ko. Isungawan igatang ko. Ay, unay kan lundog. Tapno amom, anya. Manipod na sursurom ti makipalot. Awan mo tan sir-sirbim dito'y balay. Anya? Awanan ti oras mo kada kami a pamilyam. Ad-adon ti oras mo kada giti manok mo. Wano saan? Ni tumboy. Kaslay so pay kit din ti asawam. Naa?
Iso ano addan to ka sa pulam. Ijay ayan ni tumboy ti pagkidawam iti tulong. Na, itaman pa nga da ka dito'y balay. Apay, awan pagnayo kin ni tumboy. Di mo madlaw katag gurigurak bakit. Ay, katawagam ni tumboy ta iso ti umay mga sikaso ken ka. Ibaon mo ang mapangumatang iti agas mo. Anya. Tano siya, awan bibang kukan ka. No awan rikrik na, dagiti manok mo, tas asikaso. Sa itatag gurigor ka? Adda ka dito'y balay, akasla nakakaase. Ha? Ni bakit mo? Ay nadinak bakit-bakatan si kalundog. Saan nak ang maala iti pakasta-kastang? Oh, si Kamat Gayam. Ngun, imaya, gaputajak matin mauray ni pari nga umay igay balay. Kasta? O ala umunag ka. Adda ni lundog di taunag. Agsaksakit. Anyo? Agsaksakit? Na, agsaksakit ko na. Damagampay lang. Ala, umunag ka. Asikaswang. Total, si Kamat akanayon ti kado. Ana? Di ka na tagari. Ha? Parchik day ti manok na. Ta iso ti pasidatakan kwa na. Bareng umimbagag. Ang mga nuagungot iti day tangaram iden yaw. Di ka na tagari ko na. Siyak ti makamu, anak ko. Oh, lakay. Tangay di ka mutin umimimbag. At dain sa ganak amakan parakan ka. Bareng umimbag kan. Oh, aday na. Umigop ka iti sabaw. Naimas day ta. Nain agore ka. Nagdadakkel mo tin nga iwat ti manok day ti bakit. Ay, di ka agar aramid. Day ta di paboritom a manok. Iso day ta, di kanayon mo apaggastusan. Anya? Malamangan kan lakay. Anya kamutin. Apaya pinaratim ti manok ko ngay. Kat saan ka di aga po iti nakipalpalot mo, iso ang nagsakit ka kasta. Gapo iti manok, awan kwartam. Gapo ta naabak
amin ijay sugalan. Ah, Kan gapo iti manok, awan oras mo iti pamilyam. Iso akasayaatan nga ibusak aminen dagiti manok mo. Bareng isot pagbaliwam. anya. Bakit? Pangasi mata di mo ulitin ti inaramid mo. Ay na, di ka agpakpakaasi kanyak akas talundog. Apay, idi agpakpakaasi akken ka. Adi kan rumwar, gaputa nagsakit ti bagbagi. Nagtungpal ka kadi kanyak ka? Saan? Ah, ay, ikarik bakit? Agtong pala kon iti ibaga. Basta di mo ulitin at agparti iti manok. Depende. Anya! Ay, unay matenti kastoy. Manon ngal daw da iti agurigor ko. Ngamdiyang maging bagay. Ay, kat ang nanayon pa'y kit di kuman akasta ka. Ah, Tapno maikat mon ti bisyom. Ti managpalot. ay nawaw. Unay kamutahin. Kanayon nakmutin na pagpupudutan. Katanya ti kayat mo? Maragsa ka na, ha? Yalanak man iti danom tama kay ninumak. Ah, danom. Sige, mabiit lang. Mabiit lang, lakay. Oh, aday ta. Uminom ka, lakay. Nagsingpot kamutin bakit? Ay, katuan alakay. Iso nga rod nga intimplaan ka iti Diyos nga inumam. Barang maikaten day tagurigor mo. Iti kasta, makarwar kayon tumanan kinitumboy. Anya da iti adyos bakit? Apa sa bali ti raman na. O apay, di mo madlaw tiraman na. Anya, kasla, da iti mo't dagiti ipapainom ko iti manok. Dayta nga rod. Dayta ti kanayon mo agatangan. Saan ka di? Napat patagdag iti vitamin ti manok mo. Ngam dagiti kasapulan diti balay. Iso nga ita, iso mati ipainom ko ken ka. Unay ka na. Apa ka sa daramidam? Oh, aday ta, mangan ka pa'y. Adda manen insaganak akanam lakay. Anya, ipakan mo kanyak dayta para manok amais. Kat, no anya ti kan dagiti manok mo. Isumat ti parakan ka. Total, isumat ti napatigkan ka. Nasayot, tanakumay ka pare. Anya, naimbag ka mo't gaya man. Uwan, Pards. Kahit kasanungay, mapantay laban jay manok mo inton bigat. Di manok ko akadak ka lang ti bagbagam. Awanan na. Oh, anya ti kayat mo suwan. Pinagpupudutan ni bagat a pinarte. Anya? Apay ngay akas jay tinaramid na. Ay, bagtit sa ti asawam. Amo na ngay sa ti kanayon mo ngay laban. Pinarte na. Gusto lang ti naramid na. Naamiris ko ngamin. Asana na saya ti impa iti bulang iti biyag ko. Manipod na sursurok dito makipalot. Namimpinsan na napukaw ti oras kan panawon ko iti pamilyak. Huh? So manipod ita, jak kayatan ti mapan makipalot. Agbalbaliw akong Pards. Napatpatag ti pamilyak ng dagiti manok. Anya? Iso manipod ita, jakon sumurot kan ka. Ila ko kung dagiti nabati ang manok ko, tagmula aklangan iti bangkag. Iso ti pangibukbukak iti oras ko. Saan aday ta makipalpalok? Oh? Nagbalbaliwan nila kay mo, Mare? Un mare, ken inla ko na matandagi tinabati ang manok na. Ay, nasaya ata. Awanan ti pagparpari ko, Tam. Husto ka mare. Ay, imbaglaangan tanapanunot ko apartyon di may sa manok na. Ken pinainom ko iti vitamin C iti manok. Ken pinasangwak iti mais apang manok. Isu kumatipakan ko kan ko anakat. Jak namnamaan nga isumat gayam ti pagbaliwan na. Ala, naaramid mo day, Mare? Wen mare, o kita worth it.
Iso nga ita, saanin ang makipalpalot nila kay ko. Addan ijay bangkag, agmulmula itinatang. Ay, katmayat. Aday tangay naramid mo, Maray. Namimpinsan na nagbalbaliw nila kay mo. Ay, nawaw! Unaantay kuma ti pagsayaatan ti pamilya. Sakbay ti dadduma. Iti kasta, saan tay ang mapadasan Kasan dagiti insalapay mo iji batog da Sandra. Nakababain. Anya ko mati kababain, ijay. Nagsalapayak lang mat. Inaapo Jack amon no anya ti karga ti utak mo.
Imbag kumamot no dagiti kawas mo lang tinsalapay mo ijay. Ang saan mate? Agraman underwear mo. Ay na, impan ko amin atap no makita ni Sandra nga kabarbaro dagi di underwear ko. Ada pa itibak ko naman. Anya? Amo, kumapal day jay. Iso nga tunggal masabat ko kat nakadumog. Hanak to pa nga kasarsari taga po iti apal na. Nay, apayan ako. Naglaba kayo ka di kinitatang mo? Apay ang nagadumot ng tinakasalapay dito'y sampayan tayo. Saan na lang? Saan tayo ako ko dagita? Anya? Kuko ni Antiminda. Insalapay na itay. Nagwayaan ijay sampayan da. Ngam dito'y pailaan nagsalapay. Awan mo't nakasampay ijay batog da. Jakan mo na lang. Ay, una yan ni Minda. Madlaw ngamin apasig akabarbaro dagiti kawas nga inlabana. Iso siguro nga imay na insalapay dito'y batog. Ti ko na siguro kat umapa na. Ha? Alabay amo na nako. Sana bale. Awan mo't salapay tayo. Anya, kasta ti inaramid ni Minda, Sandra. Awan na. Mas daawak nga raw, tawan mo't nakasalapay ijay batog da. Tapno umay kumaagsalapay ijay batog may. Ay, naparamag at talaga ni Minda. Anya nga taya ti maganab na nga agaramid iti kasjay. Uray anya pa'y ti aramiden day di amin danana. Uray ka sa anak nga umapal kadagiti usar na. Ay katwan mangnam na malaang kinilakay na. Dakal matan dagiti anak da. Ngam di namat kayat ti agtrabaho. Kumparakan ka anatalgad ti trabaho. Wana na, saan kumatkit di ngay palpalangwad. Ngam basit lang mat abanag para kanyak dagiti pakpakita na. Nakadkadlaw launay ngamin asyak ti paspasikatan na. Ay, jakla kayat atutupan. Ngamin, amu tayo mutin ti ugali na. Nay, kaliskis mo't tibang usting kargam iti basit aplanggan. Apay, pangipanam. Inak man isa buwag ije parangan da Sandra. Anya? Ay, dadal sa amutan ti ulam sika. Anyan day tangar aramidin? Apay, da kasaya matararamidok. Di kayat ko lang kat panunutan da nga saan tayo nga ase-ase nga tao. Masapul ayang aramidin ti kasta. Ay na, Minda pa nga asiman tay sardeng mo day ta. Nakababain kada Sandra. Nang runa iti asawa na. No, dati rumbang nga agbayan kat isudahan nga siya. Ha? Muntatang, kasta ka na yun ti aramidan ni Minda. Tunggal aglaba. Ijay batog may timapan na pagsalapayan. Ay, kaslasan nga agpampanunot da dya ka arubam. Ay, no siyak lang ang mga no tinutupakaon. Ang mga no pinagsasawak pa ikidin. Wen ko mga rod tatang, ng pampanunutak ngamin, ang mga no agapa kami no tutupak. Iso baybay aklatan. Sa bagay Baybay aklatan tatang. Addan tugon daway ang maamiris na asaan anasaya at dagitar aramidan na. No, mapanunot na dayta. Itikas jay nga ugali na panagkunak. Sana na ito lang na, anti kinaparamag na. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Minda. Ne, nanatina. Kasladot-dot mat ti manok, dahita nakasupot nga imot mo. Ay, wana na. Siguro, ipan mo manan ijay arubayan da Sandra niya. Ha? Ay nabalasang ko, agbalbaliw ka kuman. Saan anasaya at day tangar aramidem. Apay, iti panagkunam pakaidayawam dayta. Uray basit abanag, masapol nga iparamag mo. Anya nga iti maganab mo nga agar-aramid iti kasta. Tapno ibagada nga, ay naimbag pa'y daminda, takanayon anaimas ti sidaenda, kasta ka day.
Ay unay kan ay abalasan ko. Kas kalag pampanunot apaltat. Ay nawaw. Ha? Ita, makapungtot ka, iti kastaan na ibaga ni nanatinakan ka, ket pudno may. May sakamat nga! Amirism ka di ana imbag. Saan ana saya ter aramidem? Nga amin metan ket masapul nga iparamag mo. Noan niya ti kawas mo, kas kadakan ka nam. Kat namin ano matan nga yung baga kanyam! Na. Nga raramidak te kastoy! Tapno handa nga yung baga nga aasi-asi te tao! Ha? Ay, apay kasta talagang ti panunod mo, minda. Ado ti wagas mabalin mo nga aramidain. Tapno maipakitam iti tattao asaan ka nakakaasay. Saan akasta? Awan, tupay bukod mo akwarta. Laita ka agparparam magtar aramida mo. Ha? Manunutam. Ni Sandra apaspasikatam. Ket adda natalged at trabaho na. Kumparakin ka. Anya! Adeta, naipuruwak kung dagiti nagtulangan me. Sigurado nga makita danton. Makita da Sandra nga ag-asawa. Tulang tilitsyon ko na ma. Minda, Ha? mayat. Mayat, mare. Congrats, ha? Wow, naimbag pa'y kada kayo, kumare. Lechon gayam ti sindayo itay, anya. Ha? Anya ngay manan ti sidain nyo inton rabi nga umay munto manan ibel lang ti pagtulangan nyo dito arubayan me. Ibagamon maray, tapno may advance kumiten ti panangdayaw ko iti sidain nyo. Iti kas na, oray saan mon nga umay ipurwak dito arubayan mi tinagtulangan nyo. Anya? Ala, ibagamon. Eh. Iti kas ta, saan ka nga agsubli-subli nga umay mangibel lang iti pagtulangan nyo dito arubayan
Parikot at talaga ti signal dito'y ayan tayo. Wan nga rod pa niyang. Nagkapsaw. Ay na, pudnutan ako naman ng sining. Nakapsut at talaga. Inton kuhan agpakabitak sa langan iti Wi-Fi. Wi-Fi? Anya ti Wi-Fi nga ibagpagam si kapanyang. Ay na, kawawa ka aning. Napaklang ka chismosa ngam di mo amo ti Wi-Fi. Ha? Panagkunak, agpakabit ni Cora akaarubam ket. Iso ngamin tinakuna na kanyak. Kita to, iti kasta, maamuam no anya ti Wi-Fi. Hoy, piman ka meta di mo amo. Ay, Mare, pudno ka di nga agpakabit ka iti Wi-Fi. Ni, asino tinakam mo iti dayta kumare? Sino kumapay nga no saan ani panyang at chismosa? Amo matanday day. Isula ang tinalaing amang ipakaam mo iti damag. Aniya? Hawan kumare. Agpakabitak inton Martes. Nagkapsut mga min ti data dito ayan tayo. Kasapulan mga min dagiti ubing. Isong agpakabitak ko na. Kaya't mo asawan. Pumigsa ti signal no adda Wi-Fi, Maray. Si Kaki de kumare. Wala. Pumigsa talaga. Iso na lang ta medyo dakkelmet at mabayadan no agpa-install ka. Kan kastamat iti binulan abay bayadan. Kasta. No, kasta, Maray. Mabalin kun tungarod nga i-connect daytoy cellphone ka? Ay kawan na kumare. Awan parikot iti data. Nang runa no sika. Ay, naagyaman ako na, Maray. Isuro nak tumangarod. No kasano ti agusar iti Wi-Fi nga ibagbagam. Kasta timbaga ni siningkan kakanakan. Wen ante. Iso nga imbagak matan ang awam mo parikot no makikunik. Total kumarik mat. Ay, sa bagay matkit day. Angam kita Naskan asingir mata. Agbayad tumatkan ka Iti kasta, adamat la inayon mo apagbayad iti load iti binulan. Saanan ante. Nakababain mat. Jay ibayad na kanyak. Igatang dalatan iti sidaandang agasawa. Ala, adakan ka day takaanakan. Ngamnay, amangan numarwam ni Sineng, no kasta akan ayaw. Ay nagswerte matan ngay, no libre ti Wi-Fi na. Ay kasta talaga. Ante. Ngaman niya nga ron ngay padpada mga narigat ti panagbiagda. Iso abay aklatan. Basit laban nagdayta. Ay na, agyaman ako na'y Maray. Jakon ka sa pulan tilod. Gaputa nagpigsan ti Wi-Fi yo. Uwan ko mare, awanan nyaman na. Ay, ungaya Maray. Manungay mo ti i-share ko iti Wi-Fi no bilang. Saanan? Jay i-share mo, igatang nyo laangan iti naimas sa sidaan nyo. Ay na, nagsayaat ka talaga Maray. Awan may bagakan ka. Agyaman na ka talaga. Agyaman na, gaputadda kumari kan karo bakakaskan ka. Awanan nyaman na kumare. Sige, danugong! Kasa! Sige, pangay! Na, laklakayan nga awan amuna, ay ti salbagan. Apaw! Mayat ti iladam dito balay, bakit? Kabayatan ti panagbuybuyam iti cellphone mo. Ay, katuhan na lakay. Kakaiso na nga addan no Wi-Fi. Kasta. Ay kit, kumusta nga ti signal ti Wi-Fi da? Napiksa. Kas makita mo't lakay, nagpigsa o. Kasano, agin na si Degla unay ti balay tayo. Kasta. Nagmayat lakay. Uray sa dino asuli ti ayan ko dito'y balay at dalata. Nagpigsa nga raw. Ala kit, una. Ag-Wi-Fi kalata. Medyo nakapsot ti signal itananan. Nagadun sa nga mintiin ko ni Kyo cellphone ti karuba. Ni, saan mo tanak ko? Ang mga no nairan nala ang nakapsot.
Ni Mari sining laang matin connect ko ti cellphone na. Apay may lang amin nga ikunik yo. Kat saan damat ngagbaybayad. Sayang laeng. Anak ko, sana nasaya at kasta. I-share tayo ano anya ti adda. Pangaasim di mo ibagbagaday tano adda tao. Ang mga no idanon daken ko na, kababain. Una lang. Anyamot tanday to away payda. Idilagayam damo anapigsa. Ngamita awan mutan. Anya man ti parikot mo. Agsasao ka manan nga wa magkasarsaritam. Jayman way payda kura. Kimapsot mutan. Kuna na idi anapigsa. Ngamsan mat gayam. Ha? Ipanpanakil ng addan way payda. Ngam na ultimo messenger saan amalukatan. Anya? Ay, sika lang nga rodon ti makikunkunik. Sika pa'y latisong manao akasta. Oy, sumardeng ka man si Katuryong. Ang mga no adda makangagkan ka. Tapay, mabuteng ka. Sa anak amabutang, ibagbagak laang. Ti kunam ki day, mabuteng ka amang ni Cora day tay bagbagam. Sa ukala asaw. Imbag kumano, agbaybayad ka iti wifi.